Če ta video zbere 1000 lajkov, sem probal zmeniti z okusamerike.com, da mi pošljajo oni full pekoči chips, oni one chip challenge. Pa je poskušala ameriške dobrote. Te sladkarije oziroma sneke pa smo dobila iz okusamerike.com. Tako, če te zanima, prvi link v opisu in si malo pogledati. Mi pa bomo danes par stvari probala, ki sem jih kar nekaj dobil. Začela pa bova s pijačami. Prvo predstavimo vse pijače. Pokaži, kaj imamo. Fanto z okusom berry. Coca-Cola z okusom vanilje, Fanta jagoda, Fanta grape, Pepsi cherry, Fanta peach. Beach si mi rekla? Beach. Brezka. Ok. Ocean Blue Lemonade, Fanta Fruit Twist, Gatorade Frost, Glacier Freeze. No, da vam povem malo backgrounda, full stvari še, to so samo pijače. Jaz sem bil v Ameriki, par stvari sem že probal tam, ko jih tu nimamo, ampak nobene izmed teh pijač nisem probal razen vaniljo, to kaj si tudi ti, ne? Ja. Pa Gatorade sem že probal, ti si? Ne. To sem jaz v New Yorku probal. Pol pa imava še različne sneke, tukaj imamo Pringles, cheddar cheese, Pringles ranch, Pringles jalapeno. jalapeno, To je. Cheetos. Cheetos, Cheetos, Spirals, Takis. Te se zelo veselimo. Takis se ful vesela, ker so malo pekoči. Cheetos, Dr. Pepper, Cotton Candy, torej pena, gumijaste okice, Cheetos, pizza, Takis, Blue Hit, Bean Boozled. Tu mama Carolina Pepper, to je full extra hot, to mora biti po mojem full pekoče. To bom probala na TikToku, tako da si pogledati video na TikToku. Sour Patch, Kit Kat, Skittles, pač full stvari je, jaz ne vem, da šla vse tu skozi. V glavnem, probala jih bomo par. Anja, ti boš prva zbrala, dajmo prvo vse na mizo gor, ker tega je še kar nekaj. Reese's. Ok. Jaz imam zelo rada. Ok, te pa začnima. Kaj bi prvo zbrala, pa tako prvo probama, povej, če si že probala ali nisi, pa rejtaš, ok? Ok. Začneš s pijačami ali bo začela z sladkarijami? Hrano, ok. Oh my god, s tem bo začela, tega se ful veselima. Takis Blue Hit. Pa imaš moder jezika tega, modre barve, Sma? Ti? Ne. What the fuck? Dansko ful. To je tako čudno. Ja, ne. Ful sem zmeden, ali je slano, ali je sladko, ali kislo. Mislim, da Zakaj peča? Zdaj bomo pa še probala to je pa koča. Fanta Berry. Ampak ni pa slabo. Dobro. Dobro je. Da zložim okus čipsasto, ne? Logično, ne? Taki dansko okus čipsa, tako vsakega normalnega. Potem malo pride slano, preveč slano, pa Ja. kislo, pa sladko na koncu, tak ful je čuden okus. Niso slabi, niso pa moji favorit, po moje. 6, Ja, ne. 7. Ker po moje ob čipsovi, ob nekem filmu bi mi pasali, no? Limonado, ki je modre barve. Si že bila v Ameriki? Ne. Bi šla v Ameriko? Ja. Ful. Kam pa? Ful me Los vleče v New York, Angeles. samo zaradi tega, ker... Ful me vleče v New York, pa če sem že mislila iti 2krat ali 3krat, samo bolj si pa mislila. Tako da zveniš, veš? Ne, sem ful gledala stvari, ko sem v New Yorku. Poskušava mi dva sladkarije, tralala, ne? Ok. To je bilo kar dobro, ne? Wow. Daj zgon. Malo več modro. Ja, ti si tako. Vas? Ja, probaj. Zelo dobro. 10. O, to je res ful dobro. 11. Zelo. Od 1 do 10 si najmanj, ja. 10. Beef jerky original. Kakšno mesa to? Ni tako slabo. Čeprav Si dali mesa. pijačo. Če pa smo da mi nam dobro, pa Pa če imaš pijače, to je ful. To pa je res dobro.
Ni? Daj prosim usta. Se Prosim, sram. pa čuti okuse Amerike. Okuse mesa. Pač ni slabo. 10. Ok. Reese's, oh my god. Tako da če me zanima, kako je. Probaj ma. Zakaj se ni čulo, ko si vgrizno? Oh my god. Arašindovo maslo. Oh my god. Jaz sem komaj čel grist. 10. 10, jaz tudi. Se strinjam s teboj. Takis. Fuđa. To pa je močen okus. Ko peče. Ne, tako fejs. Ja, pa. Ne, tako fejs peče. Moj jezik. To je dobro. Če ne bi bilo tako pekoče, So ful limete, jaz čutim. bi ful jedla to. Ful limete. 5. Ali 6. Ful tako, ker to ne možda vsak moreš dan vedno jesti, ker... Slabo ti lahko postane. Res? Kje si Ja. to prebrala? Ker je meni za slabo postalo, ko je vroče mi je rotalo. To mi je, da je slabo, če ti je vroče. Ti imaš res take bedne včasih, ne? Zdaj imamo posnela ASMR, dobro? Teh pop rockov, Blue Raspberry, Popping Candy. O, pljuča, evo te. Ko si vzela? Ful. Ocena 10, sigurno. To mi je bilo zelo dobro. 8, ful je sladko, pa prejšnji si dala. Če si lahko ti si že imaš zdaj v ustih. Fanta, pič, breskev. Že je bilo fajn, da ješ trgovino, pa imaš tako tu 10 okusov fante. Ni to cik? Nisem taki fan marelic. Breskec? A marelica je? Jaz sem rekel breskec, a marelica Mislim, je? da si rekla bresko. Meni je dobra. Cotton Candy od Dr. Pepper. Dr. Pepper dela drugače kot nekaj Coca-Cole. Če že je pila? Ne. Nisi? Fake Coca-Cola ni tak Sam? dobra. Ne, mislim, da sem celo. Imaš v Avstriji, pa tudi tu imaš po mojem. Sem probala. Ful se čuti Dr. Pepper. Ni pa tako dobro. 6. Jaz pa 5. Cheetos Crunch. In pa še ena pijoča. Pijoča. Čutiš, da smo mi probali eno pijočo, Fanta Strawberry. Probajmo. To je bolj dobro. Saj ti vem, kaj ti dam za jest. Strawberry Fanta. Fanta z okusom jagode. Meni je tudi dobro, ampak ne bi kupila. Res ne? Ne, ne bi si kupovala tega. Jaz bi sprememba. To sem z Ameriki pil njihova zelo znana pijača, oziroma ful znana pijača, oni to športniki to kao pijejo. Lahko ima do konca napajeno, glej. Pri nas, veš, kak imaš tu, ne? Ja. Vem Pri te. nas odpreš taki čips, pa ga toliko not. Pa pijača, ne? Pač v čipsu pravim. Piše, koliko kalorij ima? No, ko bi to retala, res nisi nas dovoljen. Jaz se ne, jaz bi dala 3. Jaz tudi 3, pa ne vem zakaj. Po mojem, če bi bila ful žejna, bi spila malo, ne? Sem vem taki čuden okus, in pa je to ful dobro. Ne bi vedela, prvič sem probala. Ne vem zakaj. Jaz bi vedela, mi probamo zadnjo stvar. Ok. Bubblicious Watermelon. Tega nimamo tu, imamo razne čigume, samo te še jaz nisem videl. Jaz se ne. Ok, zakaj ima v Ameriki vse tako veliko? Kaj je To to to. boljše? That's what she said. Ne. Pač. Ne. Destroyed. A to je čiguma, ne? Ja. Tako tako lepljivo, jo. Ful je velika. Če lubenica. Kaj je prej naredi, balon? Zmaga. Zmago. Tako 10. To. 8, ker je tako veliko. Oh, konč. Reči kar. Povej kar. Manjše bi bilo boljše. Sem vam rekel, govorim...
Govorim vam že par let, manjše je boljše. Najlepša še hvala enkrat. Še enkrat najlepša hvala komu? Ameriki. Tudi za te sladkarije Da se nam da. in pa okusamerike.com, da to sploh vsem nosijo v Maribor. V Slovenijo. Koliko dobim? Dobro. 10 od 10. Če ta video zbere 1000 lajkov, sem prav zmenil z okusamerike.com, da mi pošljajo oni full pekoči chips, oni one chip challenge. Ja. In enega mojega sošolca, ker sem preveliki pusi, da bi to probal, pač ne. Toliko sem pameten, da ne bi probal, bom dal enemu kolegu za probat. Drugače, to je bilo vse na današnjem videu. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte. Idite na moj Instagram profil Jack on the Box, moj TikTok profil Jack on the Box, flow, whatever. In nujno subscribajte ta kanal, lajkajte ta video, pa kaj lepega komentirajte. Če date, da sem novi video dal na story, Instagram story, vas bom vedno repostal. Hvala Anja, to je bilo vse. Adijo! Ja.